Abantu bange nigo bamenyete amona marwire amange ase ebinyoro ebinge imeyagusi egento nonya nabo igoge kubakongera go ikase kinyagitari okurigia oborwaria ayayiga nigo arorekana asensemo ya Nyansakia Bomachoge Chache ekero abantu bange besokia kunyora oborwari bwa busa bunakoenekia umunyagitari Davin Ombati. Meno wale wakujazwa tunawajaza, wale wakuoshewa tunawaoshea na tunawaoshea na kujaza huko kwa hospitali. Tulikuja hapa tukitarajia nambari ndogo ya watu, lakini watu wengi huku wako na shida ya meno na macho. Tumeona watu wengi, sisi tulikuwa tunatarajia watu labda 200, 300, lakini sasa hii wamefika 500, 600 huko. Asomorobelio yo oretwa nabo igona gusirwa mona chobu Nyangenya Omanga bakubwatira namo nyagitari ya KISII nabo igo amone kiombekeria beyond zero abantu bange anemo nabagaka nigo besoke konyora oborwari obu bwa busa. Kwanzia 50 kwenda juu. Wako na shida mingi zenye hawajiwezi hata kwenda hospitalini kutibiwa. Sasa tunamshukuru mheshimiwa sababu amewasaidia hawa watu wazee wenye hawangeweza kupata hata nauri ya kufika hospitalini kutibiwa. Bali bakonye kama no murobelio yomba bwate ayale bale kukwana asema no batogi umurobelio yona goteba buna tikogenderere gwetana nasi kinsemo cyonsi cyagusi asengencha abantu bange niko bamenyete amona marweire amatingu. Kona chaga Nyansakia senje bokonyi edino nabu atumuchando na rusiwe na irwa maliogo wano gene noigo katumurobelio yigambia muno nane naigwete bobe na maiso ntare korora buya bono abanyagitari baichaga iga bari gotorora busa bari goturigereri na gokora examination kia maino ekibanyora eshide rororo bande bia maina takeira sibegu iye service ina nyora eseritu koria rero amana maiso ntare korora buya nabe kirueriogo iye ngwakera oyorete service yo oro mweshimia jobu Nyangenya mnambu ya monese gasi yingi amaruira chandira bangine miake mengi bono twachira iga Nyansaki twakonyirwa sokorusi wa maino emegongo marwire awao nase ensemo ya tendere ime ya sublocation ya kiragi ensemo ya Bomachoge Chache asibono abamenyi benseme yigabe go keiri oborwari bwa busa obware twamone nyagitari ya KISII nabo igo amone kiombekeria beyond zero beyond bigo sirwa mono musike chobu Nyangenya Omanga ebibi yakorekera asegatie kega kya Nyansaki inkolipoteli egataseni kya gatembe kurwaiga asikinsemo kya Nyansaki elietaliane Isaiah Maube.